ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم الحمد لله أعظم للمتقين للعالمين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده لطاعة وأعانه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، والتابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوة المشاهديننا في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية مسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسبب جلبة يتي الله تبارك وتعالى مونين دو ونان دبي غندين بي جودي مابين. الله تبارك وتعالى yanyani be peewal e moƴƴireeji waɗi ɗum ko ɓerɗe maɓɓe. hiɗen seedo ala reweteeɗo e dow goonga, nafa rewɗo on lorra mo rewale on si wona allahu tabaraka wa taala tun. ko kanko woni hawrindinɗo e jeyaaɓe ɓen e ɗoftagol mo, o wallitiiɓe kañum kadi e dow muɗum. hiɗen seedi no ɓe wiyeteɓe muhammad ko jeyaaɗo allahu tabaraka wa taala, ko nelaaɗo allahu tabaraka wa taala kadi. kamɓe kañum kadi ɓuri moƴƴude e on jannuɗo tindini e ñaawooje diina, ɓe ɓangini haa ɗum ɗon laaɓi poy. hiɗen juula e dow nelaaɗo on e dow ɓe nguura maɓɓe e sahaabaaɓe e kala jokkitiiɗo e ɓaawo maɓɓe gonɗinal, immorde ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe kañum kadi hino gonɗina, hino waɗa ko moƴƴi fondanedema zamanon no duumi. yalla on hisimɓe hisinande ɓeydande. ɓaawo ɗo musidɓe, mi hiwlori ko on hiwraango wonande julɗo musidɗo mum julɗo ko aduna, e hiwraango wonande yimɓe ɓen kala kara, wonande gonɗinɓe ɓen ko laakara. on allah on wi'irta en noon wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin. suratu ra'd, law inni malaika ɓe natanayɓe e kala dambugal, ɓe wiyana ɓe salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon, sabu konko muññi ɗon battene moƴƴuɗe wonani ɓeɗo yimɓe gonɗinɓe embon heɓi nema welɗo. ko woni ngon hiwrango yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe. hare ɓawo ɗon en arti e émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu,
mandantedema joni haysi tawi en wowlalimo hare musidɓe ɓen kanno andimo e o nokku men ɗo woɗaɗo barki hare musidɓe julɓe wono wowirɗen noon en hunoto tawo ko honno e honno eɓɓirɗen ɓawo ɗon kañum kadi ndaren konko eɓɓuɗen noon si tawi wawe yarude noon mais kono lan tori nde allahu tabaraka wa taala ƴettata kala konngol ngol andantedema lan wowlude ɗo yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala mi woni e wowlirde ngol ɗon konngol ɓawo ɗon kañum kadi miɗo tori onon kañum kadi wonɓe lan e ndarude e kala no keeli ko jooɗorɗon nde allahu tabaraka wa taala ƴettata on tawna on ɓe o inni ɓe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon ɓe gollitira haray ma ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen mari hoɓɓe ɓe andantedema ko wonɓe yanganade ndeɗo qur'anare ɓay noon hiɗen andi émission on ko gandal e faamu kala wo ko yowiti e gandal e kala wo ko yowiti e faamu en etoto addangol ɗum ɗon julɓe ɓen fiyo goto kala wawu nafitorde e muɗum won annabajo makiri noon man istataa an yanfa akhahul muslim falyaf'al kala e moɗon heɓuɗo feere ko nafira musidɗo makko julɗo on yo waɗu wato añammo idan musidɓe hiɗen mari hoɓɓe ɓe andantedema ko yangantoɓe oɗo qur'anul karim kono ɓawo nandantedema en junni uditande nden en jonne ɓe hikkoɓe ko jungal ñamo ɗo ɓe présente o inde maɓɓe yettore ko ɓe hoɗi ɓawo ɗon kañum kadi hettiten mi jonna ɓe ɗo kañum kadi ɓe présente o ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen mari hoɓɓe goo kañum kadi aroyeɓe kañum kadi fahin e nder émission on haray ko ɗum ɗon woni ko eɓɓuɗen ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen mari yewtere ko wiyete kon alghiba ñowre ko honɗum woni ñowre haray hande ko nden ɗon yewtere so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri woni ko jogitiɗen nam haray ɗa wawi présentade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleykum salam. Lan salmina on onon ɓe musidɓe julɓe musidɓe an julɓe tedduɓe min ko Zeynab Ba mi innete lan hoɗi Tivaouane Peulh lan janga mahdaratu Khalid bin Walid. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray musidɓe kañum kadi en hewtina ɓeɗo hajjaɓe kamɓe kañum kadi ɓe présente o aywana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleykum salam. haray ko min Kalsum bintu Ishaqa Bari haray hilan salminan hiranga moƴƴo hilan hoɗi Keur Massar hilan janga mahdaratu Khalid bin Walid markaz mahdaratu Khalid bin Walid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan noon yiɗuɓe Jama TV ɓe yiɗi émission gandal e faamu haray faame hande kadi ɓeɗo sonnaɓe arɓe ɗo ko sonnaɓe ɓandantedema seluɓe fiju daruji ƴetti qur'anul karim waɗi golle muɗum haray en heɗotoɗo joni welo welo immorde qur'an ko ɓeɗo yoɓani en joni en jonnayi hajja Zeynab Ba ɓe udditana en e jangalngol en qur'anul karim ɓawo ɗum kañum kadi jonniten ɓeɗo kadi ɓe janganen qur'an ɓawo ɗum mi hetta waɗen yewtere nde inchallahu jalla wala. aywa nam Zeynab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح الله إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الله وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم مسيب قلندو وني قرآن الكريم من تدما جل ولا إني ستوينو جانجيد أي غوندين ببن wonda nedema guri mabbe din hino honno sahalita hino moja wonande welugol odo qur'anul karim wallah hare non kanyum kadi en jonne beedo kambe kadi be webitane e qur'anul karim joni inshallah jalla wala hujjatan e yewtere nden ayona may أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الله وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا الله إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ
ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون يغيظ ولا ينام من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. ما شاء الله dari musidɗo si tawi ko jiwoy woni e jangande en ɗe ayeje ɓe ko pay ko yini an ko duuɓe jelu marɗa ene musidɗo ko hondutuma wayruɗa fontuɗo ɗo qur'anul karim wallahi ma ko ni faalaɗa duumade ha maya e ɗum ɗo tawa an juzu a ala e qur'an hizbe a ala e qur'an nisfu a ala e qur'an ene musidɗo ko hondetuma joɗotoɗa hara fuɗɗaki jangugol idal musidɗo hittin ko waɗi waktu on habbatakoma karma ko ɓe wi'i noon anta ka sayfi fa in lam taqta'hu yaqta'uka an ɗa wayi wa kaafa si tawi a gollitirali kaafa ka caƴuɗaka bal ko kaafa kan ƴettatama ke caƴama ki gollitirama idan noon musidɓe yewtere meɗen ɗen hande wiwuɗen ko fi ñowre ko honɗum woni ñowre alghiba arabu ɓen wiya alghibatu ko honɗum woni ñowre so ndaari Mustafa alayhi salawatullahi wa salamu alayhi kamɓe ɓe waɗani en ta'rif ghiba ndaare annabajo on kamɓe tigi ɓe andini en ko honɗum woni ñowre sanga nde landiɗen enen ko honɗum woni ñowre hakkilkin yaha nano yaha ñaamo yaha yeeso yaha ɓaawo fiyo andu ko honɗum woni ñowre nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe fowtima nelaɗo on ɓe maaki ene ataduruna mal ghibatu ene sahabaɓe hiɗon andi ko honɗum woni ñowre qalu allahu wa rasuluhu a'lam sahabaɓe inni he nelaɗo min anda ko honɗum woni ñowre ko allah on en nelaɗo makko andi ko woni ñowre qala dhikruka akhaka bima yakrah nelaɗo maki ɗanni ko honɗum woni ñowre ko nde wowlata musidɗo ma on hunde nandanteɗema hinde mettamo sa wowli ɗum e ɓawo makko tawa so o nanti mettemo ɗon haray ko ñowre ɓe maki noon wondaynedema qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul o e landiti ene nelaɗo hay si tawi komi wowli kon e musidɗo an on kon hino e makko ene ɗon kadi haray mi ñowimo nelaɗo maki fa in kana fihi ma taqulu si tawi ko wowluɗa kon hino e musidɗo ma on faqad tabtahu wa in lam yakun faqad bahawta bihi wondanedema si tawi ko wowluɗamo kon no e makko haray a ñowimo si tawi noon ko wowluɗamo kon ala e makko haray a fini a aƴike e dow oɗo manda sen fani joni si tawi musidɗo ma on ko oyo raɓɓiɗuɗo ɓalejo kanuɗo hara ko ɗum ɗon mo raɓɓiɗi mo ɓawli mo kaani andi ko wowluɗama kon ɓawo makko hino e makko wo ko ɗum woni ñowre ko honɗum noon wiwɗa si a wowli ko ala e dow makko
woko fewni fendo ɗo goto kala no ndarude no bonnira musidɗo muɗum ɗen andi yontere feƴƴude ko ɗum waɗɗen yewtere woni goto kala koyo suuɗu ayyibeji muɗum ɗin feññina ayyibeji musidɗo makko on yika idan non nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki ko nde wowlata musidɗo ma on ko woni e makko ko hare a ñowimo si tawi ko wowluɗamo ko ala e makko ya wawa famude a fefindike a bonni inde makko nden ayyo musidɗo idan ko ɗum woni ñowre ko ɗum waɗi ɓeɗo karamma ko ɓe wiyeteɓe al munawi ɓe maki o al ghibatu hiya dhikrul عيب بظهر الغيب باللفظ أو الإشارة أو المحاكمة بماكي ووندني دما كوني نيوري كوني وولتا مسيطو ماون e kongol ngol andantedema himo anyingol o yidangol wowla dum bawo makko imma a sappi madum a wowlu hada ya wawo famude a nyowimo inshallah tabaraka wa taala hino humpita en e ñowre Allahu jalla wa ala bay kanko tigi o harmini ñowgol Allahu no woli ko Qur'anul Karim wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله جل وعلا إن ono yoɓeɗo gonɗinɓe ɓawde allahu tabaraka wa taala yewti aya on dow ari haw inni wala yaghtab ba'dakum ba'dan maɗum wala yaghtab ba'dukum ba'dan wata yoga e moɗon ñow yoga allahu inni ene ayuhibbu ahadukum ene gote moɗon hino yiɗi an ya'kula lahma akhihi maytan nde o ñamata tewu musidɗo makko mayɗo on woni si musidɗo ma walike mayi balɗe 5 hara reedu ndun pompike balɗe 10 gilɗi ɗin fuɗɗike yaltirde e makko kala nokku an yaha ƴetta ɗon laɓum inna ko ɗon faalaɗa tewu ƴakka ene allah inni ene ayuhibbu ahadukum e gote mum hino yiɗi an ya'kula lahma akhihi maytan nde o ñamata tewu musidɗo makko mayɗo on allah inni karihtumu on añi ɗum ɗon awa wattaqullah hule allahu tabaraka wa taala andon allah wondey tawwabu rahim son tuubi on acci ñowre kanko allahu tabaraka wa taala o yafanton musidɓe julɓe ko wiyete ñowre hino mawni ko waɗi siɗa wowlude musidɗo ma on e ɓawo makko hade ya wawo famude ko tewu makko ngu wonda e ñamude kere yaali oya wonnode e ñowde tawi mo jooɗi takko annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni mo fanku o deƴƴi ɓe inni mo loƴƴiti tewu ngu yalti ɓe inni a wayi tewu musidɗo ma ko wonɗa ñamude kon accu ɗum moƴƴa idan daren kañum kadi yumma men Aisha nde ɓe aruno e dow annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jooɗi tawi ɓe faala yewtude fi sonnajo goto e sonnajo annabajo sallallahu alayhi wa sallam kono tawi on sonnajo ɗon ko raɓɓiɗuɗo ɓe inni sonnajo mon daɓɓo on andi koko woni kon e makko yumma men Aisha wowli sonnajo mon daɓɓo on hunde kaari ninaɗo maki subhanallah Aisha a wowli konngol hakke man no konngol ngol mawniri e no ngol kaaniri no ngol ɓawliri singo jillindirama maayoji ɗin jeɗɗi maayoji ɗin ɓawlay ene ko laabi jelu jooɗotoɗa hiɗa inna kotowankari e ɓe ngumum feppa kawtalankari kaari ɓe ñando ñande ko futti kawtalankari e kaari ɓe koni kawan ɓe moƴƴa kotowan o moƴƴa kala wo ko yaaruɗa ko ya ndaaru no bonnira inde musidɗo ma on an ko ɗum ɗon woni golle ma ene musidɗo ko ɗum ɗo faalaɗa duumade muɗum rento ko waɗi ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala harmini ɗum ɗon ɗum allah on harmini ɗum e dow gonɗinɓe ɓen fi wata ɓe ñowu ko wiyete ñowre ko ɗum waɗi ari e hadith mandanteɗe ma
annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna min akbari lkabair istitalatu lmar'i fi irdi rajuli lmuslim bigayri haqqin. wonda needema no jeeya e ko ɓuri mawnude e bakkatuji nde neɗɗo on juutinta konngol makko wowla ɗum e dow ɓandu musidɗo makko. wa fi riwaya ari e filleye man arba arriba istata almar'u fi irdi akhihi, ala ko ɓuri wonde ñamude riba ha hewti o mandantedamo hino ñowde e ɓandu musidɗo makko. ndaren nde annabajo on alayhi salatu wassalam yewtuno ɓe yewti hadis juutuɗo ha non ɓe inni ene Mu'az miɗo wasiyadema ɗum ɗo. o inni honɗum? ni aɗo maki kuffa alayka hadha, jogitonolal ngal ɗengal ma. Mu'az inni annabajo on sorti ɗengal ngal ɓe jogitingal ni kuffa alayka hadha, jogitonolal ngal ɗengal ma. Mu'az inni nelaɗo ene nelaɗo a inna lamu akhadhuna bima natakallamu bihi, ene konko wonɗen e wowlude e ɗengal men ngal ene en landitoyte ɗum ɗon ñala e nder ngal en nangitita ɗum. neɗo maki sakilatka ummuka, nena ma khayrima, emba nena ma perdima yo Mu'az. ene wa hal yakubbu nnas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. ɓeyni ene Mu'az yarle yimɓe ɓen hino suƴƴitoye ko nde yiite jahannam, maɗum ɓe naadoye e balaje maɓɓe ɗen ko nde yiite jahannam, si wona soñeteri ɗenɗe maɓɓe ɗen ko ɗengal ngal woni e wolde kon. jungo ma no naadama yalta, koyngal ma no naadama yalta, kono ama wallahi si ɗengal ma naadima a wawata yaltude. idan goto kala yo rento e bonnugol inde musidɗo makko on, ko waɗi noon ɗum ko gollal ngal andantedem Allahu tabaraka wa taala no harmini. ko ɗo yiyata sonnaɓe imma ko aɗen e sinamu oɗo so yalti o ala mo bonnata inde si wona sina makko, ɗum waɗetake. gorko on kañum kadi si o yalti o yehi ko sonnajo ɗimmo on, mako arano, mako tammo, mako hikkutoɗo ɗon on, koyo yahu o wowla e inde oya e dow oya. so yehi to o wowla inde oya e dow oya. karamo ko ɓen non inni man namma alayka man namma laka namma alayka. wo kala on arɗo e takko ma bonni inde goɗɗo go, woya wawa famude o iwa e takko ma kañ kadi o yaha nokkugo o bonna inde ma. i wallah kala joɗo diɗo e ma fuɗɗi ñowde bonni inde goɗɗo, innu min mi torike ma mi ñowata, ko waɗi ñowre no harmi e julɗo, mi jeejima mi torike ma accu ñowre nde. ɗon en wawa joɗade. so tawi a wawata ɗum ɗon haɗa yahu mi yaha. aywanam ko waɗi no ñowre ko bonnata kon, ɗum no ɓuri hay mawnude piijigo idima. si tawi goɗo ƴetti pistoleji fewtini e yimɓe ino fella. ko waɗi noon ɓe fellaɓe ɗa no wawi mayde ɗon naata janna, kono ñowre nden koyo ƴettu waɗa e oɗo konnagu, ɗum yaha duumo oɗo e oɗo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, taniraɓe ɓen, ɓeygure nden fof, sabu ñowre bondidira hakkude ɓeɗo. idan musidɗo rento kala wo ko wi'ete ko ñowre. ko waɗi noon hiɗa faggitade bakkatum andantedema ko Allahu tabaraka wa taala tun andi si tawi yafantomo ɗum ɗon. ɓayi noon an musidɗo a anda si tawi jalla wa ala yafantoma e on bakkatuma ɗon, haɗa rento anda konko wonɗa e wadde ɗon kon ko min akbari alkabair, wondanedema koye bakkatuji ɓurɗi mawde ɗin. ko ɗum si ari e filleye wandantedema annabajo sallallahu alayhi wa sallam maki wondanedema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. kala o mandantedema hino gonɗini Allahu tabaraka wa taala, maɗum himo gonɗini e ñalande dargal wondanedema so maayi o landitoyte golle ko wonno e wadde kon, konnguli ko wonno e wowlude kon, hare yo deƴƴu. idan noon ɓay musidɓe hiɗen jogiti hoɓɓe go ɓandantedema hiɓe are joni hiɗen jonitude ɓeɗo ɓe kamɓe ɓe jangane en ko sakkiti kon,
haray ɓaawo ɗon kañum kadi hoɓɓe ɓen hewte joni inchallahu jalla wa ala. aywa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله hare noon en accitali taw hoɓɓe ɓen aywa nam fi kala ɓe hay joni kono leeɗo dande maɓɓe ko machallah ɓe memanen husari kal husari i wallah idan noon konnguli ma sakkitiɗi hare ko hombo e hombo wonɗa e hiwrade kadi ko hombo e hombo wonɗa e weltanade aywa nam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أما بعد عليه لا يتقى الله سبحانه وتعالى باورون hilay weltano ɓe kalamokoɓe invité men ɗo fiyo min janguro Jama TV hilay weltano joma télé on hilay weltano ko nokku on ko télé on wonɗon hilay inna Allah yo télé on yaaru yeeso amin amin ala noon kadi mi yeggitali nenan e baban ɓe naɓɓe lan ko dara ha mi wawi jangude mi ari nde ɗo nokkure hila waɗa fika ɗum ɗo ɓawo ɗum hayla weltano oustaz an hila inna ila weltano oustaz an yalla on waɗu barke e maɓɓe inna allahi waɗu barke e maɓɓe tono fi maɓɓe tono fi daaro on ya rab alhamdulillah. aywa nam haray hoɓɓe ɓen waynitike inchallahu jalla wala ɓawode ɓe wayniti lan andi hoɓɓe heɗiti ɓen are joni idan en continue yewtere nde eɓɓuɗen nden kañum kadi inchallahu tabaraka wa taala haɗa hay joni hiɗen ko e yewtere fi ko wiyete kon alghiba oɗo hadith o ƴettama an abi hurairata annahu sami'a النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بكلمة
ما يتبين فيها إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. أودو حديث مسيبة وجتام ودو يتيدو أبا هريرة وندنيدا مانو أبا هريرة بناني النباجون عليه الصلاة والسلام حين ماكا wondanede ma no jeyaɗo on hino wowla konngol ngol andantede ma o wattanali yila e ngol ɗon konngol ngol andantede ma wowli ɗon ngol wona sabu ha ko naadimo ko nder yiite ko ɓuri woɗɗude ko nder yiite jahannam. Allah on inni ko ɓuri woɗɗude hakkunde annabajo on kamɓe maaki ko ɓuri woɗɗude hakkunde furnange e hirnange. Hadis on ko muttafaqun alayhi. ɗum ɗo fof hollay ko wiyete ko ñowre ko gollal ngal andantede ma hino harmina jiyaɗo no duwa rentagol ko wiyete ko ñowre. ari hadis mandantede ma o ƴettama an Abdullahi ibn Amr wa Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhum marfu'an al-muslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. hare oɗo hadith aba hurayra maɗum Abdullah ibnu amrin fillimo wo annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko woni julɗo on tigi ko ammandantede ma julɓe ɓen hino hisi e makko piiji ɗiɗi, ɗengal makko ngal e jungo makko ngo. amma no julɓe ɓen hisirta e ɗengal makko ngal ko woni kanko o yennataɓe, o ñowataɓe, o bonnataɓe inde, bal o wolata e maɓɓe ko boni. amma no julɓe ɓen hisirta e jungo makko ngon o wujjantaɓe, o piyantaɓe, o barminantaɓe, o bonnantaɓe. hare ko oɗo woni julɗo on tigi musidɓe julɓe. idan no musidɓe hoɓɓe meɗen ɓen kañum kadi hewti e arte joni e yewtere nden. haray ɓawa ɗon en jonneɓe kamɓe kadi ɓe présente o no ɓe innete e ko ɓe iwi e ko ɓe hoɗi inchallah. Nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. haray miɗo wiye Khadija Diallo, miɗo wiye Tivaouane Peulh, miɗo janga markaz Dara Khalid bin Walid. Mashallah. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. idan musidɓe komi wiwno gontu nane hande inchallahu tabaraka wa taala qur'an on heeɗitay e ɓalli ɗin. idan noon hajja haditha e joni en accitali ɓe en jonneɓe kamɓe kañum kadi ɓe jangana en seeɗa e neldari koɓe addoreni en kon inchallah. Nam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. الله musidɓe a heɗoto qur'an tawa ɓandu ma ndu no moƴƴude tawa ɓernde ma nden no henti e welo mandanteɗam oɗo qur'an hino wondi e muɗum e ko andanteɗam ko jiwɓe miññiraɓe meɗen maɗum miññiraɓe meɗen ko woni e jangande en hare wallahi hay hunde lawaki ko duuɓi jeɗu marɗa a jangale qur'an hay hunde lawaki wallah ɗa wawi wadde fof istidrak ɗa wawi hewditade ko aduna ɗo kala wo ka heɓali ta wiu lawike mi heɓata accir piiji ɗi e jungo Allah an immana tum si a immanike Allahu tabaraka wa ta'ala o wona e ballo ma o wallitoma e nden ɗon hunde nde andanteɗe mo hiɗa yiɗi i wallah idan noon musidɓe en arte joni hoɓɓe ɓen ɗiɗon non kono en sogge kañum kadi seeɗa yewtere nde fi en wawu nafitorde ɓeyɗen andi e hiɗen e fiñowre nden kañum kadi nane en yewti e oye hadis mandanteɗe makko nelaɗo maki ko woni julɗo on tigi ko mandanteɗe mo gonɗimɓe ɓen ɓe hisi e makko piiji ɗiɗi woni ɗengal makko ngal e jungo makko ngon oɗo o lorrata kawtal makko ngal en aroyey yewtere ko yowiti e kawtal fi inchallahu jalla wala si tawi sabbolu suma e on hewtale ko waɗi hiɗen fokkitene lewru ko wiyete kon tadauful ujur sowodirgol baraji kon tigi yoɓete kon idan noon ɓay hiɗen andi taw on tuma si sabodu donc sumaye hewtoyi e yewtoye ko yowiti e sumaye andintingol ko waɗi feeno ɗo ko yewta wo ɗum wawede yeggitede kono inchallahu jalla wala si ɗum kadi aroyi tawi ɗo e ɗum hewtude en Allah on hoddiri en heɓani hettare muɗum en wawa e darude no yewtuɗen kañum kadi fi kawtal ngal anden ɗiɗo fof kañum woni ko jogodiri hakke kawtal e bonnugol inde yimɓe ɓen fayda fof ko gotu jogodiri idan noon ɗum ɗon en accoy ha yeeso anden tum Allahu tabaraka wa ta'ala wi'ani o neɗɗo wondo e ñowde waɗɗo golle bimbe kikiɗe ko ñowre woni golle makko kaari kanno ko saare no acci nene mum ɗo kaari kanno ko saare no acci babu mum ɗo kaari kan darnali kaari kan darni kaari kan waɗali kaari kan waɗi kaari kan hajjoyi kaari kan hajjali tawi an golle maɗen bimbe kikiɗe ko ɗum ɗo ñowgol wowla inɗe yimɓe Allahu tabaraka wa ta'ala innuma wonnede ma andu tum wala taquf ma laysa laka bihi ilmun wata immo daragol wowla konko andantedema a alana ɗum ɗon gandal Allah on inni inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allahu jalla wala inni faamuto wondanede ma inna sam'a no noppi maɗin wal basara e gite ma ko yirata kon wal fuada e ɓernde ma nden ko wonɗa e miijade kon ulaika wondane wal fuada kullu ulaika wo ɗiɗo fo ya wawu faamude kana anhu mas'ula landitoyte ko Allahu tabaraka wa ta'ala a landitoyte ɗum ɗon yehi ndara e suratul yasin ɓe ɓandantedema ɓe waɗino ko boni ɓe ñowino yimɓe ha ɓe faggitinake dolle bakkatuji ha
ɓe waali keɓe maayi allahu tabaraka wa taala immintiniɓe ñalande dalngal fi ñawugol ɓe allahu jalla wa ala inna ene kaarijo ka an wonno bonnude inde kaarijo e kaarijo ka an wonno ñowde kaarijo kaarijo ka an wonno bonnude inde oɗa aden e moodi mum ka an wonno wowlude aden e ɓeygu mum ka an wonno wowlude aden e nene mum ka an wonno wowlude aden e patron mum ka an wonno wowlude hakkunde weldiɓe ɗiɗo ene o faale yeddude so eɓɓi yeddugol allahu tabaraka wa taala inni honɗum wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah, allahu tabaraka wa taala inni men nota men omba wunduko kon nanda wonde tinde ma musidɗo julɗo. Allahu tabaraka wa taala innama ene wa tashhadu honɗum wa nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim ko ɗon yiyata jungo no immono wowla, nowru no immono wowla, ka be wowla ko wonno e wadde ko wonno e mimminanade. Allahu jalla wa ala inni honɗum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. koyɗe ɗen feggi, koyɗe ɗen seedito konko ɓe laatino hiɓe faggito. idan musidɓe andu ko Allah on innama kon tun woni inna sam'a wal basara wal fuada no nde ɓernde ma e gite maɗen e noppi maɗen kullu ulaika kan anhu mas'ula landitete ko Allahu tabaraka wa taala e ko wonno kon e faggitade. ɓayno musidɗo a landitete golleji maɗin Allahu tabaraka wa taala inni sanga nde wonɗa joɗagol ɗa bonna inde oɗo no heɗitoma ko waɗi non wonɗo e wowlude on e wonɗo heɗade on kamɓe ɗiɗo heɓe foletere bakkat. simo wowlude kaarijo e mawdi mo fiya payenna hi ɗa andi maafi si aɗa lanɗan taw e wela so inni ni kaarijo e mawdi mo bimɓe kikiɗe ko hawre ayni a waɗi maafi lanɗan ka o inna honɗum ɓeydey bimbi e kikiɗe ko sonko ɓe tampinime ene de ɗum na mere simi yiɓe ayi annabi hondo a metti an kadi seeɗa ka ayi darago si mafe weli. idan musidɗo wonɗo e wowlude on e wonɗo e nunnude on kamɓe ɗiɗo heɓe fotatere bakkatu e ngal ɗon gollal. anden tun allahu inni wa inna alaykum la hafidin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. sanga ne wonɗon e wowlude malaikaɓe no ɗon renduɓe on aynuɓe on hiɓe andi ko wonɗon e wadde kon hiɓe windude ɗum ɗon kañum kadi. ari hadith musidɓe julɓe ko aba hurairata fillimo radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala atadruna mal ghibatu qalu allah wa rasul alam qala dhikru akhaka bima yakrah qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. on ɗo hadis en rewino e sifa on ɗo nane. idan ɗon en wawa tun famude sanga annabajo on landi oto woni si tawi hiɗon andi ko wiyete ko ñowre nelaɗon alayhi salatu wassalam humpitimo wondanedemo konde on tigi wowlata musidɗo makko on ko añatamo ko mettatamo ɓawo makko. idan goto kala e meɗen yo wattan yila nde wowlata musidɗo makko on ko mettata ɗum. idan goto kala e meɗen ko yo renta ɗum ɗon ko o waɗi noon wiwɗen ɗum ɗon bonnay hakkundeji meɗen kañum kadi wallata en yi'ino ɗum ɗon eɓɓidira ñowre nde no way wasi goɗɗo walike maayi a taƴitewu on ɗon ngu hiɗa ñamude ko noon ñowre nde wayi e bakkatu muɗum. idan noon hiɗa wawi ronditade soñja aduna kono wawata ronditade yiite aduna tawo ko fotata 10 secondes. wallahi musidɗo hiɗa tampi ha kono sa innama hino ɗo 100 milliards de dollars walla euro ɗum walline ɗo hino gaz on ɗo koyo huɓɓe wallina ɗo hondu ndu 1 minute wallahi a folata. an ɗon a wawali ronditade yiite aduna ene ko yiite lakara ngen wawata ronditade ene ko fi honɗum awa duumiɗa bimbe kikiɗe e bonnugol inde o ko honɗum o ñawlima ko honɗum o bonnuma one e kiriyan anda ñalande dargal ko wonɗamo e ñowde ko baraji maɗin ƴettete jonnite o kira anda an ñalande dargal ton yoɓitugol hakkeji ala si wonna e ƴettugol
baraji ma jonnitamo bakkatuji ko jogi jonne ma ene ane an a faala yawde laakara tawa an hiɗa ari laakara dongal e baraji tawa ɗin baraji ɗon a heddorta fuy a faalaka ɗum ɓayɗon a faalaka ɗum selu ñowre musidɗo wata bonnu musidɗo ma julɗo ha e hunde o ɓurdima e hunde innu mi torike allah o yo ɓeydanmo okkoranmi ko ɓuri ɗum walla okkoranmi sifa mum kono mi torike ma allah o ɓeydanmo kono wata immo e hasagol mo e añirgol mo kun allahu tabaraka wa taala ɓurnimo e dow maɗa kowoni allah on inni nahnu qasabna baynahum maishatahum fi lhayati dunia ko min allah on woni ko sendi hakkudeji moɗon guure moɗon ko aduna mi sendino neeɓi goto kala ko dowa heɓde kon windanoma fi lawhil mahfuz saga nde on togi heeɓi balɗe 190 woni 120 jours ko nder reedu yummanene makko kala wo ko heɓata windanoma ɗon musidɗo julɗo ene ko honɗum wonna kondade o ko honɗum wonɗa e bondide inde o ko fi allah o hinno ɓurnimo seeɗa e yeeso ma ɗum ɗon wata ɗum ɗon addu ha aña o ha bonna inde o ha ñakkina o ko waɗi noon si a waɗi ɗum ama wallahi a ɓantemo woni jasina fi maɗa i wallah niraɗo maki wo ma tawada qawmun lillahi illa rafa'ahumullah goɗɗo ha hande jippitaki sabi allahu tabaraka wa taala si wona allahu tabaraka wa taala towna emo dow an noon hiɗa mawnintinade allahu jippinte kanko deƴƴuɗo on hiɗa bonude mo inde allahu tabaraka wa taala tun ɓeyde mo dow ko ɗum o yakaramo kojo yuɓɓi gimi o indino wa fi ziyadil ilmi irhamul ida koko neɗɗo on ɓeydoto ɗon tun immorde gandal aduna e kala hunde tawa neɗɗo on hino ɓeydade haɗa ya wawa famude hiɗa rukude kinal o gañoma musidɓe idan en yiɗuno soggude yewtere nden mais kono ɓay hiɗen jogiti hoɓɓe wata en soƴƴu ñalliten hara en jonnali ɓe hirande nden ka hara ɗon en waɗi jikku yetta baɓe ɓen idan noon musidɓe hiɗen jonnude Zeynab kanko kañum kadi o jangganen Qur'anul Karim inchallah naam Zeynab may أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. الله musidɓe hemɓe qur'an no weeli si tawi ko wawɗo jangude woni jangude ene Zeynab konto won ɗon e jangude onon wiiɗa nane? minen ko mahdaratu Khalid bin Walid. si goɗɗo noon faalama yahde toon ko holno yarata ko daara mum konto woni e Sénégal ɗo? ko Tivaouane Peulh woni. ko rewɓe worɓe tun ou bien ko rewɓe tun? ko fowno toon. ko non hon ɗum jangu toon? min janggay defte cewɗe tawhid e fiqhu e hadis. mi waɗay kadi informatique. mi waɗay kadi couture. Allah akbar. min janggay toon kadi français. machallah. alquran e defte cewɗe. machallah. worɓe ɓen kadi kamɓe kadi ɓe waɗay karatika. ton fof Allah a wona o daara bi risna o daara ko buy risi si tawi daara o jangede ñowgol informatique e defte cewɗe e qur'an e honno kadi sah lanni e couture kadi janga ara e daara on jangora qur'an heɓa gandal heɓora métier surtout rewɓen sa yehiɗa ɗa yahaɗa ama wallahi ɗum ɗo no yuɓɓi no weeli machallah ɗum ɗo no weeli dane tun qur'an on Zeynab a jangiɗo jangi labaɗo ɗe ɗa andi ɗum hari machallah idan noon en jonne ɓeɗo kañum kadi o Khadija ɓeydenen kanko kadi inchallahu jalla wala e neldari koɓe addenen ko. Naam Khadija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ما شاء الله خديجة. واي memana ɗo e muɗum a inne yo kontin ɗon o janganama nane ɓe iwiɗo ɗen andi ɓen ɗon ko ɗum accani en ɗo ɓeɗo kadi hewti watti ɗon kadi ɓeɗo kañum kadi watti ɗon kadi idan noon ɗum ɗo yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamo siko sago maɓɓe ɗum ɗo koyo duumo kontinnen tun mais kono waktu on hewti musidɓe hare ɗo kañum kadi min noddite emo yontere hande leere min wowde nden e 19h30 kono ɗo yen firmude en jonnayi Hajja Zeynab ɓe wayni to inchallahu jalla wala si ɓe jogui ɓeɓe faala hiwrade e ɓeɓe faala weltanade e sifa ɗin piiji ɓawa ɗon kañum kadi jonnen ɓeɗo on ɓe jonde nden. Nam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد بعد دون هراي يتي الله سبحانه وتعالى هراي لان ويلتانو كراموكوɓe ɓe ɗo ɓe adduɓe men ɗo ɓe envutuɓe men ɗo ɓawa ɗum ɗon kadi lantoro Allah on yo Allah on nawru dara amen on yeeso Allah towna fi makko torikema ya Allahu rabbi haray kadi la weltano oustaz an e seyda an ɓe adduɓe men ɗo ɓayno ko sabu maɓɓe waɗi ha men ari ɗo sabu Allah on kadi ɓawa ɗum ɗon kadi haray mi la weltano nenan e baben an ɓe jeeya e adduɓe men ɗo si ɓe yoɓanano men aratano ɗo si Allah on kadi wallitanoki ɓe men aratano ɗo haray lam weltanoɓe fo wallahi musidɓe yewtere labane ɗe ɓe weltanike karama ko maɓɓe e jomirawo nokku ɓawo ɗon kañum kadi si tawina mawɓe maɓɓe ɓen wonnoɓe wallitade ɓe wawata heɓde feere no ɓe ari ɗo i wallah ko gandal tum watta ɗum ɗo idan noon iɗa mari ɗon ɓiɓɓe ma jiwɓe seluɓe lawɓingol seluɓe wuppingol seluɓe ƴogingol naɓɓe ko daraji ɓe hunjo Qur'an anda qimatul mar'i ma yuhsinuhu teddungal neɗɗo on ko embere ko wawi kon i wallah ɓe innayi siɗa deƴƴi goɗɗo humpakama kono wowlu men anda kan woni hombo idan musidɗo jiwɓe ma ɓen sukaɓe ma ɓen hittinkisan doginaɓe ko daraji anani dara no Tiwawon Peulh ko dara Khalid ibnu Walid ko markaz Khalid ibnu Walid o wiyete dogin dara no mari worɓe e rewɓe ko jangata ton e piiji hewudi ko jangete ton haray siɗa humpa ko honno jangete ton yaw ko paada men Facebook hettoɗa maɗum ko YouTube yewtere nden fof a wawa en nafidorde muɗum ko heewi haray an kadi honnude sa Hajja Khadija ko honɗum joguiɗa ko waynitortoɗa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد هري ميدو هيرو كون يمسيب بان جولبه هيراغو إسلام هري ميدان ويلتاني be karmuko be amen adduɓe men ɗo fiyo men jangu ɗo hande machallah weltano kadi oustaz be amen ɓen e seyda be amen ɓen haray kadi nantoro allahu ya allahu nawru dara men o yeeso amin amin ya allahu yanyu daram amin haray kadi mi higgitani ɗon mi weltano nene an e baaben am machallah sabu ko kamɓe yoɓani lan hande ha mi heɓi sifangal gandal ɗo machallah e kadi ko allah on kadi arsike ɓe wawi yoɓangol lam machallah ɗo weltano jama on fof machallah hare miɗo waajo onon mawɓe an ton ƴettu ɓiɓɓe men accomɓe tun ka galle maɓe ɓe janga machallah son faala yeeso maɓɓe moƴƴa machallah hare assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam isan an babirawo on anani ko jiwunkun wolama kon an nenirawo on an yayirawo on kawirawo on ƴettu ɓiɗɗo ma on etoɗa o hunjo Qur'anul Karim andita sabu ko ɓiɗɗo ma on hunji Qur'anul Karim ñalande dargal a hippete magewal kange ko goto hippaka juɗɗineɗa nokku towuɗo sabu ko ɓiɗɗo ma on hunji Qur'anul Karim ene noon si a heeɓi ɓiɓɓe
heewɓe hunjiɓe qur'anul karim enen ko mageje jelu hippotoɗa ko kurwa falaɗa ɗaɓɓu kurwa hunjagol qur'an on ngal janna on ɗon ko kurwa na iwoɓe kono sa yehiɗa soodi ɗo kurwa or ma ɗum kalis ko 2 jours hara o korni idan noon Jama TV no weltani on onon yo auditeur ɓe yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamu haray min toranike o nokku kala ko wonɗon nde Allahu tabaraka wa taala fontata balɗe moɗon ɗen fonta arkiseji ɗi waɗa ko jiifaji muɗum goɗɗum hiɗen tori kañum kadi nde Allahu tabaraka wa taala yanñanta e nokku on ɗo Jama TV yo Allahu tabaraka wa taala waɗu barke e ceerno wuuri e ɓe nguureji maɓɓe e kala ko ɓe jogiti Allah yoɓe fool watta ɓe foole hiɗen toro kañum kadi nde Allahu tabaraka wa taala watta julnugol balɗe e mawɓe meɗen fof yo Allahu julnuɓe balɗe yafanoɓe farjireji ɗi enen kañum kadi yo Allahu tabaraka wa taala andi arkisu en wawugol nani jaaɓi e gollitirgol embere ko jangi kon Allahu tabaraka wa taala ɓeyden en e gandal tonin ko fewnɗen ɗon idan musidɓe julɓe kala wo ko tawɗon ɗo e émission on feewi haɗa no iwli Allahu tabaraka wa taala kala ko yiwɗon ɗo tawi no feewa on yiɗirano immagol immorde faljugol e bindi faljugol no windori faljugol e ɗengal e waytata wonnon fof ɗiɗo fof haray meɗen yaafini wona anni amen haray ko wonnon kañum kadi Jama TV no nodditi on yontere hande e émission meɗen gandal e faamu 19h30 assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى